Perkenalkan, nama saya Nufadila dari kelas 10 MIA 1 dan didampingi oleh rekan saya atas nama. Perkenalkan, nama saya Mijan dari kelas 10 MIA 1. Jadi langsung saja kami akan membacakan Kepatung Bojo. Maimena pueki siwe mamone May tagadeng core ko kapatu madaroho madawaran cara. Kapatu madawaran cara suran dak diharin core kinai. Kaunggong nih. Diri nga mena itadoho mamone tios daw siwe ain uluku siwi tiyo pumanca sambea wahti kone tuun kone tua dawau sambea watiwiin. Ya, dari Masli deh. May mena pueki siwe mone. May talaku sakola beda karami mukuli. Wa usira karami mukuli mulanda ku pangahakalo. Lati siwara tite mukapiling po ang paitituta. Cihimenar anak muda bainan dadim timba mati. Harus dadi pemuda berguna bain makin puar inar ama manggana. Pemuda zaman ake boto mangau aka nisi kanarun rongko serumbu punerangka. Lampale dil ele gahin pune cahaya ilo palas mone mangau kali uli. Gara sampai la zaman ake mboto masaingan gagarun tika. Piti inaro ama matekor. Mboto masaingan ang tawrawara labo inaro aman melandawaru. Gahila suka nontoin pelajaran dari sampai situa. Gahila suka nontoin beip nau 10 pemuda na maguncangkan dunia. Ete ku pemuda lain pemuda zaman akhir. Hobi kaburan tika pahu golowin pandipehe. Wa usira golowin pehe na tidak ada lawan. Madakani rimpung pohi mencihirompa. Boto makani jilbang boto mone malaba. Gara pemuda mone di may perasa boto marewa tahomena paderewa weli honda labo serumbu aman mamango. Ore ku mana itala labo ore ku marewa talu. Siwe magagam pohi malampagega. Siwe mantikam pohi makariki aka. Kadope pupu sa tekan sa ipapa. Ronga si Dewang Borengge tibay rungurangge. Kombis na dewa umpara kapatu bojo rawa madaroho nawara si mancara takut tajua kang ampun sore. Sekian wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.